Moni lava lo mātou te maelelangi, mātou te pati atu i atu oe, mātou te pepese atu i atu oe. Mātou te sisiva atu fo i atu oe, awatu levi inga i atu oe. O alo tu sia mai lava i lau fionga pa i e te taono mātou vi i atu oe, i nei mea uma. Awa e whatonu mai lau tu spa i o mea uma e whai manawa. E vi i atu oe, matapo i atu oe. Le tua mātou te whaaftei ni e fiafi. I lau lavanga le lei ma lau alofa. Lau te tae mai o lo mātou wola. Maua foi le nei teimi mātango fie, maua ele mātou mawhtanga, mau tangata. Whaatau nui na ele mātou Paul Kalame. Mātou te whaaftei atu olo nei aso mātou maua. Whaapopoi nei aso lo mātou wola. Whaaftei le tua i me uma lava. Ele mwhaia mātou upo na whaamatala lau le lei ma lau sirsili ese. Mātou te whaaftei o no lau whaalatanga le tua. E ala ia Yesu lo mātou li. Mātou maua ai le saulotonga maua ai fo le whaamoe moe. Le nei e fiafi, a mātou sauni le mātou Paul Kalame. Te tala lau a fionga pa ia mo mātou tala noa se mata upo le ato ina mai. Mātou te wala watu le nganga pa ia o lau fio se i whatasi mai. Mā futa mai ma whaau mai ai mātou le nei e fiafi. Au mātou sauni e whalongolongo i lau upu. Le atua whaasoloto i mātou. Mai mea ono whalawe lave le atua i le nei teimi tāua. O tangata le atua ma le lātou sauni e whalongo le nei pō. E ilau whau unga mana i ai lātou. Me seina lava se nganga e whalawe lave le nei e fiafi. E whaasauina le nei teimi mātou te whalongo whatasi ai. Ai se ea o au mai mātou i lau upu. Whau mai fo i le au auna e whatau waa. A uma foi le ngā luenga. Ia foi e tupele vi inga ia oe a mai whatau waa ia i mātou. Ia vi ia lavalo swafa e whavavau. Ono Yesu lo mātou li ima lo mātou whaola. Lo mātou te tālo atuai. Ameni. Ia e whatalo whatu foi le nei fiafi e si o tātou atu nupele Samoa. E lau whaasausanga foi le nei pō. A tālo whatu foi a mata mai lava foi tumu o maunga se o lava yo nei u. Ia le whata alofa whaapitoa le nei pō. Ia malama malu si o tātua tunu. I tupu mai e. Ia o si o tātua tunu. Mwhai fo tātua mafuta le nei fiafia. Mese foi o so ngai whawhengainga mautu msiofo i so stovini. Nisi o lau whenga luenga mafuta ma le nei fiafia. Whaapitoa le whata alofa ia tu tau. Le swafo Yesu. Ma lo le ngā nurue le nei foi vai sau ma vai atu. Le tātua ngā luenga whaastaulanga. Ata alofa inai ta mama tina o tapu i mai le aso ma le aso ao whengai i fo i tama whana u Samoa mauna whaiva mauna tute ia mai se fo la o tau talo mo lau whai taulanga ata alofa i atu tau whamanui atu le atua le nei pō i la o tau ma futa mai ma whaafonga mai le tātou Paul Kalame le nei fiafi whata alofa nisi o lo i tolo mau tangase ngase o lo o ma futa mai ai whengai fo i mati ngama ma ftiango le tino Vea fo le fiafi lana upu e maua ai se vaila au e sosoni atu i au maftianga au e whenga iai i maftianga o le tino le nei. Po whelava se meo e whaata o toli ai i alofa le tua. Whamanui atu ma whamalolo atu le ngango le tua. Lana whamalolonga i atu tau. Whaata alofa nisi o lo mafuta mai tonu o whalipuipui. Lo tuli e la atu whaasalanga whaale malo. Fatalofa ia tu tau ni fiafi swafo Yesu. Fatalofa ili le au whinga luenga. Nisi o lo ngā lulue fo le fiafi le posi o fo ili atai au. Nisi fo i awa manawa le nei teimi fo i atu lungo ala tele. Le leo ma pui pui le atua i so smeo lo uto iai. A misi o ngā lulue ma iai. Po fe fo i se atunu o lo e mafuta ma iai a lo e whinga luenga fatalofa. Ia atu oe ia ma lo atu ia atu oe. Tu sa mtiute ma whaiva. Ia mese o le whaamalosi tiute mga luenga o whenga i le aso ma le aso. Ata alofa i le, pa ia o le nei o le atunu o lo whapena foi o na au mau manu nofu solo i vaenga i fia o le nei kelope da tute iai. Whea foi se atunu o lo e mafuta mai iai whata alofa atu. Le tātou Paul Kalame le nei o le tutu o le Upega ile Loloto i ati oe. O la auto au na fo le nei o poni foniti. Tātou mafuta il tātou Paul Kalame. E pe ona masani ai.
Ia, alofa le tua whaamnia atu a whenga i fo i ma sailinga ma lo, wa fo i manui o nai o tātou, ainga mese nai a tātou whanau. Whaamnia le tua e la au tō au ma wai e pefo na mātu, iai tu tonu o New Zealand, nei a mese le ai o kilani o loo whapena o au na tuai le fiafi. E whatalofa le fiafi nisi o lo asia si mai fo i tonu au kilani, ia ona o ni maftanga fo i e kalesia, a inga mese fo i o whale lave o le soifuanga nei, whatalofa ia tu tau, whenga i fo i ma fofuanga i tonu o au kilani nei, lofa le tua, to e tete i atu fo i lo tau soifua mo lo tau wola, i se aso pe atu e fo i atu le manuia, leo ma pui le tua le toi fo i atu i a inga manuu, mai se o tunu o lo au ma wai. A fai fo steimi mo mole nei fato ai fa fonga mai el tatu por klame le tu le Upega ile Loloto fa ta lofa fa to ya to e ele swafa i so ya fa masani le tatu por klame le a me se foi a wane e lu esse le nei fiafi mo le tatu por klame ia on sai mai ia matuma ua i pea le ngilo lau le tio na me se o lau telefoni si o tatu ma futa fa alu nei tu la le afa o se teimi taua tele mo oe mai tātou uma e ala ia fionga le tu o la tātou whalongo ai. Ia e ngata foi lea ia e whatalofa sunga ia sau, ngā lua tu foi ma le au auna ia sau, lofa le tu whamnia le tu ia sau me le ainga. Ia o le nei fiafi ia e whatalofa foi ma manui atu aso whanau o nisi fo le malu le tunu. Whaamana tuina o lātu aso soifua e le nei aso. Ia, whai na whaamana tuina lo aso soifua, whaamanui atu le tua, ia atu e matu e whaapopo nisi aso lo soifua. Ia o le aso fo le nei e fia usu lau pese whaapitoa isi o watali, lo grandson le atali o lo watali. O le aso le nei na atoa i le aso whanau, ia o le atali ia Roman, ta sila fonoti o mangili. Ia o alu foi sina ta fonga la titi le ngato na nafi on po ya le nei foi yaso ya sa ta fai male antali fa mnui ai ya lona sfa na le nei yaso son, happy birthday to you and may God bless you abundantly, yeah, and also God will prosper your life in education and also whatever you are pursuing in this life and your goals and your ambition. Son, may the Lord bless your life. Amanuia le tua ia to le atali. Ela uso tu la pese ia to ia mise foi ela to uma famana tuino la to asfa. Now, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Roman. Happy birthday to you. Manuia lo waso fa now. Ya manuia lo waso fa now. Ya manuia lo waso fa now, Roman. Fa manuia le tua. Hip hip her. God bless you, son. Yeah, we are le tua. Na tato wolo, tato mata upu e le nei fiafi pe o masiri ai. O mal tato pol klame le vai aso fo ina vai tunei. O tato iai tonu o le senaturi mo mua o le ekalesia. Mai le ti a tolu po le tausanga o le nganga pa ia na fio i fai le nganga pa ia. Se io o tu lava i le fai ungo le senaturi mo mua. I le ti a selau. O ina ma vai ai le senaturi mo mua. Ma o le voi periota ta ua e kava ai le fata waina o le tātou mata upu le tātou titala noai. I mea no o ile au apostolo o lo tātou li o Yesu Kiriso. Wana male tile ina umai la tau tonu o le nei senaturi mua mua. Ona o lo lātou ustai mo lātou wo e whai le polo inga na polo ina tuai lātou e lo lātou li o Yesu Kiriso ina i o e whainu umamaso. Lea la tātou te tala noa ai, lea sa tātou whaasolo mai lava i le apostolo na ulua i male tile ina.
Ia mai se foi len tatu a mata mai ai le meta o le male tile, mata. A mata mai ai Yesu ke riso lava le meta o le male tile. Mo le oti masaa o le toto. Ona o le fina ngalo le tu o lona tama. A mai se o le faa o le tanga. So mai ai se te whano le tangata mua. Ia na male tile ina ona o le fina ngalo o le tua. Na tau ai ai maa maoti ai. Oti male tile ona o le ustai. E le vala awina le tua. Ia on tātou so mai ai lea i le lilo Iakopo. Ia leo le apostolo mua lava na male tile ina. O le uso leo Ioane. James. Leo ne tātou tā ua na oti i le tausanga e ti a fast fulu malelima. Loinga o le tolu na maliu wa Yesu matu e fiu Yesu le langi. Ia a fast fulu malelima. Loinga sfultasi tausanga mulmuliane. Ai oti loa le apostolo mua Yesu o le tos fulu male toa. Lua. Ina ua sui matatia i le tūlanga o Utah. Ia na tātou whaasolo mai lea i le apostolo na so ai le malitile tu tonu lava o le senturi mua. O le apostolo lea o Filipo i le ti a lima wha. Tātou te le to e vai li lina ia awala na whioti ai ma whaatau nuu ai o lātou malitile po lātou maliu oti. Ia mātunu na ngai alua le tātou teimi. Ai no na to e vave na whaasolo atu. O lo whaasolo la i tausanga. Ia ma le whaasolo ngasa o le tangata na mua oti. Ia ma whaasolo atu ai lava i le tangata mulimuli. O na so ai lo lea ma le apostolo o Peteru. O le lona tolu lea o so o Yesu na oti malitile. I le tausanga ti a ono wha le teimi o le Emperor o Nero. Na uma Peteru ina ua umalono oti malitile. Ona so oi lea ele tausanga ono valu o le oti o le li lea o Mateo. Lea o taulanga. Ia po levi fo ilesi o na ingoa. Na oti ei oi ele ti a ono se fulu male valu. Ia taimia o le fisuia inga mai le taimi o Nero. So oi aisi au li e tolu na le tailua masina tai tolu masina, tai wha masina na ni eile no fuali, ia po empire pupu ia na latu tau whawina le no fuali. Ai tula i mai lol tangata ngo ia Vespasian, po Vespania, o ia lea na tula i mai wha mau popolo, ia le tulanga o le toe uprising o le throne po le no fuali. Sa tau wha le tonu ono le tele o le toto masaa. Fasioti e lesi o laulia o mawai atu. Au teimi fo ia tula i mail tangata la Vespasian o tangata matau tia fo le sawa pe ila vo Nero. Teimi tonu ia na oti ai pe na male tile ina ai ia Mateo ina ua wha pe na ona tangata valina o ia mamali wai wha male tile. No atu lo lea i le tangata nei o Antelea. Masaro la Antelea lena tatu ngata mai ai le vai aso lena te nei. Tatu amata na tala no ai le imaea. Ma le piliota foi lea, piliota tonua lea o teimi whaingata o uma Nero. A leu tula i mai Vespasian po Vespania. E vea Emperor. A le teimi lea tau sang tonua lea ti a fitsufulu. Na oti ei ane te rea. O le uso leo Peteru. O Andrew. Le uso leo Peteru. O le tangata ante lea. O le tangata fo lea sai elo na nau tele. O le tangata e fialu anga ele tu i matu. O i tonu ale antatu ngata ai. Alu anga i Lucia. Fata milo ai o Turkey. Ia e muli wha mautu mai o iei e leni. Ia mawhai e lana tāla inga i no whanga whaitele. E na pu e nai o iei fita e to fitu. Malato sasa i nai o ia. Le tinga ina. Ai whai uai lo lato whasa tauro.
o ane te rea ile la au. I tu tonu lavo e leni. Ai sa to tele tangata o so o ia po tangata na teritonu i tala inga ma o onga po la unga tangata lo antelea. Sa i tangata na muli ai. To tele tangata sa la to moli mawina le taimi na oti ai i ane te rea. Sa la to whapea le la to whamtalanga. A o sa wahina le nei tangata o antelea. Ai sa whai maila na upu i fita le teimi a o whasa wahina o ia masasa ma ai le o le teimi whasa tauro ai. A upu ia na moli mawina na tautala mai e ane te lea. E whai i tangata ia. E whapea. Wa lewa ona o whateltali i le nei teimi fia o lo uolanga. A wa o lo ina o le nei sa tauro. Wa uma ona whaapa ia ina e Yesu i lona toto. Te le fore sa tauro le la wha sa tauro le la au le la. La au fore le o kolosi wo. La au whalava le la atutu ia ima. Amin le la sai ima. Wha sa tauro ia le apostolo. Ai whai e tala sa afi al tangato ante lea. I le leva ona look forward. So Andrew was looking forward to this moment, to this particular day. The day that he knew that it is coming, it is going to come, and it is near. And he said, I am glad that I am arriving. I arrive in this particular time of my life. Because I know this cross has already been blessed and anointed by the blood of Jesus Christ. Lo lea antelea na whapele oti ele iei antelea na sulu solo le teimi na maliwa Yesu ono le palai. Ai le ufa mailang tala, ua lewa ono au ta pena i le aso le nei. Le aso uti oti ai ma avatu lo uola ono le fina ngalo lo wali i o Yesu. A ua ulo le nei sa tauro, ua uma ona faa pa iaina ma sausawina i le toto Yesu. Na, ya, sa wha mawina wha pe e lua lava aso sa wha apopua ngā hina ai ane te lea e fita nei. O le lua fo i leo aso o lo tau mawhai atu ai ane te lea e moli mawatu ke riso i fita nei. So he was trying to preach and witness Jesus during his suffering. He was trying to preach and witness to these soldiers that punish him. Sa whasawa, whao opopua ngā i a tia. A ise mea tau e le tausanga lea le ti a fitse fulu. Wai tō tolu le leia so o Yesu na whiotia le tausanga lea. A le tausanga lea le ti a fitse fulu. Sa whaatau nui na ai le valo anga Yesu. Te uri fwoi na tangi Yesu ma vava ai leo Yerusalema. Wa le tausanga tonu lava lea na whaatafu na ina ai ia le ai o Yerusalema e Roma. Na sawai le atali o le tangata lea o Vesipania, po Vesipasinia, Vespasian. Sawai le atali o le tangata lea le emperor taimia e ngo ia Tito. Na saule o ia ma whaatau nuu le polo inga a lona tama ina ia susunu ina le a ai o Yerusalema. Ta lepe susunu le malu, ta lepe i lalo Yerusalema. Whaatafu na ina Yerusalema. Tau sanga tonua lea, oti anterea, e oti maila antelea mai eleni. Ai mulmuliane, o le tau sanga foi lea, na o ai le whaatafu na ina. E tusai ma le valo anga Yesu. Na tangi ai Yesu i le luka se fulu ma le iwa. A lona fai upu e whaasfu ma le tasi au te fia fai tawina. Tangi ai Yesu i le tausanga e ti a tolu. Ma vava ai atu i le a ai lea. Ma pele o lana wham talanga i le whai upe whaasfu ma le tasi o le whaasfu ma le wha.
Ua lata o ia, ua sila fia e ia le ai, ona tangi ai lea o ia, le ai lo Yerusalema, ua whapeane. Ana e loa o e lava i le nei lou lavaso, o mea e te manui ai, o le winga o ia upo Yesu, o lo fai atu i a Yerusalema, fai atu i a Iuteia ma Israel. Wa tangi o ia ma whapeane, ma i maupe ana e loa. I wish you know, I wish you do know, today, at these days, is the days of blessings and prosperity for you. Mai o le aso le nei o le manuia o oi. In other words, but you miss it. I se si whapunga o le aso le nei o le manuia, a ua misi a te oe. Ua misi lau wa ai aisa ina ua e te ina o au o lo o tō misia. Because you forsake me, now you miss your blessings. Mai ana eiloa, o oe lava i le nei lou lavaso, o mea e te manui ai. A o le nei ua lilo ia te oe, but it is a mystery to you. You do not see. You're not able to see. Why? Because of your stubbornness. Ona o lou te e malo wha maulunga. E le ilo ai. Mele whasu maltolu. Awa e o mai ia te oe o na aso e tanu ai le mea mau te. E si o ai ia te oe e i lātou ua ita mai ia te oe. Lātou te si o ina lava ia te oe e pui ia te oe i tu uma. Lātou te wha ngatasi fo ia te oe male ele. A toa malau whanua i tu tonu ia te oe. Lātou te le tu ua fo i se maa i lunga o le tasi maa i tu tonu ia te oe. Ua lei loe oe ona po wa sia mai ai oe. Because you miss your moment. And now the enemy is going to come and crush you down. Le a saule fili, fe mai e whaangata sia. He will come and level you on the ground. Le aso la lea. Na valo ia la Yesu le ti a tolu le aso lea. Ai o mai le ti a fitu se fulu lea. Tolu se fulu ma le fitu te usanga muli ane. Ai whaatau nuina. Upu ia Yesu, ina ua sau le tangata lea o Titus, the son of Vespasian, na sau masusunu, matalepe, lea lava na tupu ai le mea tau o le dispora po o le fata ape ina, dispose po o ta ape le nu o le tu, ua sulu solo le tangata i le mea, e olai, salalau solo i le langi, Europa, Afrika, Asia, so se mea ua o iai, le sulu solo le nu o le tua, ina ua la tu te eina Yesu. Le sila na me tau e tele te usanga le angai tolu tangata, luinga tatu te lo, taimi whain tā tele nei, taimi nei utula i mailisi tangata lea, e ele whamtalanga wapea, o niro o tangata, pito sili lea na leanga, the cruelest emperor that ever existed was Nero. Ai kula i mai fola al kakala Vespania. E matua i matau tia foile leanga. Le lana, whatau nuina i il ti a fitsu fulu. Le na ta apele nu o le tua. Lea whatu a, toi tau wha poto atu le tasiva wha walu. Ina ua mai a le tau alona lua o le laulangi. E tusa mawalo anga o tuspa ia. E toi fo'i ai to regather or go back to their land. Le mela nae, e sel tawa i tele o le centuri, mua le tatu tel noi. Teimi whaingatama, teimi o popoanga, teimi sawanga i nai awa apostolo, e mise fo'i le kalesia. Le na. Ona, so oi fo'i leo, le si so o Yesu. Na oti mali tile ai fo i tutonu o le ti a fitse fulu lava lea. O le tatu tama o Toma.
Ia po Tomasi. Tomasi le fong tatu tala noa ai. Se teimi o mawai atu le tāua fo i o onga na maua mai a Tomasi. I lona le telitonu ma lona whaafitia. O le toi tū mai o lona ali. Ai mulmuliane na mtua i toi tū a toa leo langa o Tomasi. He recovered and recommitted his life totally to Jesus after all. After he denied Jesus of his resurrection. Ti afitsa fulu. By teimi o le sawa o le empire roa po le emperor o Vespasian. O le lila leo Tomasi. Samoa i oso o ia nga i Suria. Ia o Suria o le sile malo e le pito lungo Iuteia. Suria le pito lungo o Israelu. Na uma Suria o na oso ela ia le o ia i Iraq. Ai whai uaila na malanga i Intia. Ma nofo ai mole wha i le 5 tausanga. 4 to 5 years. Now Thomas was settled in India. Ina ua umaisi nuu pe o Suria ma Iraki. Ina whapenao na nga lue ai. Avele tala le leie moli mau atu i lona ali o Yesu e tusa malpolo inga Sicily. Sa whaasaina la o ia e tangata. O isi tele tonunga. Ai maisele pulenga wha le malo. Whaasao na toe. Lau ngaina pe tala ina le ngoa o Yesu. I sana tala inga i tono le ai. O intia le waiai. Ai sa le ima whai o na tāwhia le whaia pēa e Tomasi. O le nei tala inga ma le launga pēa o Yesu. I le ai o intia, makauri fo intia le metele. O le pito nuu po o to ingata ngata e tau whapea o le au mathoma. Tangata mathoma. Tangata ia na nofo ai mata lai ai. Malaba ai fo ila tangata intia o mai lava le teimi nei. O Tomasi. Thomas was the hero. Tomasi o ia o le lātou. Toa manu le alanga o Tomasi ngata tala ina. Ia le tala le lei o le wha o le tanga po le tala ia Yesu le malo le tua. I tono intia. Si tamai a aia lea. Mantua ingata ngata ia no foi o tangata mathoma. Ai o inana le liu ai e Tomasi. Ia le to tele o nei tangata. Ai talo whai a Thomas. Sa ia tau mwhai e whaatūse e kāle sia i se tasi o pito nu. Ai pita iane. Na oti ai Tomasi ina ua tutui ina e le tangata i le tau. Sa tutui ina e se fita o le nei ai se fulu au. Ia le fulu au, the arrow. Ia maoti ai o ia. Oti ai tutono intia. Masaa le toto. Manongi matango fia le toto e peon tatu tala noa le vaso le antene. Ele upu Smyrna po le Semurana. Myrrh. No ingo le muro. O le mea manongi. O le toto o le tangata e oti ono Yesu. E pei o se mea manongi e sa sala. E sa sala atu ma whao la ina ai tangata e o i le manongi o le toto lea. E lo se manongi la leanga ho le se manongi leanga o le tangata woti. A o le winga o le whamtalanga. O le manongi o le atua, ma le manongi o le tala le lei, ona o le toto o le tangata leo o masaa ona o Yesu malana tala le lei. A wa avea tala a ave, wa avea tala e avatu i le community, male a ai, male nuu, male maa lo a to e peo intia. Lea, le toto o Tomasi. Na o ai le tala le lei i intia. E tele le au kerisiano e tono intia. E mo e tele le au Hindus male au Buddhas maisi to inga tel tununga. Me se fo ia le Islamic.
ai o le matua i toa tele fo i o tangata kerisiano i tu tonu inti. Ai sea, tasi le apostolo na ofolo na ola. E alue nofo intia mo le nei teimi umi. Fa pe 5 tausanga, mauti e ia. Manongi matangofia ai lona toto le manongi mana ia o le toto o le tangata. E masa pe ano whamtaleina i le vaso le ntene. A oti le tangata e oti ona o le malovale. E le se winga. A oti ona le onga ngā solo ma la velka vale maukia. I masa al toto le awala. Ia pe oti fu o fasi se misa mauti e le awal tele. E le se winga o le nato i ngā oti. E masa al toto. Ai le se manongi le lei. Ai a oti le missionare, ai a oti le malitile, ai a oti le tangata. Pe fo o tātou. Ai alu e wha missionare, a e oti le mea te alu te missionare ai. Fasia oe ma tangata waleina oe ma whaatama ia ina lo wola ono Yesu. E te loa. E pe alo toto o le muro po le mea manongi le ai tuu i tu tonu o le afo o le container, o le mea mat, o le taipei o le mea lofa, le tupu, o le makoi le ave ia Yesu. E sa saa iai le mea manongi o le lefu, le asu, me saa i tu tonu a mu, asu la ia lea, e sau le manongi mana ia. E manongi e te lo le manongi mana ia o le aroma lea. Sau mai tu tonu langa o le mea manongi o le muro la ia i tu tonu. Nai sau le ingoa o le ai lea i Asia, Laititi, Port Turkey, o le ingoa o le ekalesia o Semurana, o le ekalesia Pua Ngatia. A persecuted church. Mafatia masawa ina tangata o le ekalesia ono le totoa o loto. E whaile fina ngalo le tua. Tai peo le lato bishop o le lato epicopo o polikapo. Alu lava maoti ai. Tinganga whaafefe tangata i le ala ona o le asusunu e whamaia. Whaetu i tangata whaafiti mai ma whai lo wali. E whamali tala to ina leo varsufuma le onon tausanga. E varsufuma le onon tausanga o whai e Yesu mea le lei mo au ma lofa i a te au. E aisa o le a o whai ai ma o. Blasphemy, why do I have to blaspheme my Lord? And he loves and cares. And he gave his all for me for 86 years. And how come I am going to blaspheme him for just now? I gave my all, I gave my life for him. Whatever happened to me, I am willing. Ultimately, e tu watu, ma woti ai. E susunu, fasioti loe la uri, Roma ia, la fita Roma. Ma susunu loa ma polikapo. Sau mai le nuu, e tu toa loto e pe o Tomasi. La tua mauti ai. Amen. E tatu lo fol tatu tamo Tomasi, len tatu tal noai. Lele Ioane luas fulua na upu fe mai. A o leva ai whailonga. A o leva ai manu o Yesu. Au te le te li tonu lava. A wawa ai lai ele me ino ua o ina wa feliwa ina le ola o Thomas. Na alu malona loto a toa e whaile fina ngalo Yesu. O le apostolo na ono na maliu maletile o le whaasolonga mai o apostolo a Yesu. O le apostolo le o Bartolomaio. Tau sanga lava le tasi el ti afitsu folu. Ia o le singoa o le tamalea. Ia o Natanielu. O tie fo i tau sanga lea. Tau sanga lava lea na susunu i nai Jerusalem mai tito. Fi o tia i nai apostolo i e to tolo i Yesu no le maa losio sawanga. E le fioti e tutonu i sawanga i tutupu i Jerusalem. E na fioti solo mai vaenga ese o le lolo langi. Aisea. Langa ngau stai i le whaatonunga. Because they obey to the greatest commission to go, leave their comfort zone, but go into the world
ia o tō wō e whai no uma. Nao. Amen. Ne foi le whamalo ma whaftai le o missionare. Me se lava i la tō lo whamaiteina. A luenga wha missionare. O lo o stai o e whaile ngā luenga. E whaile whina ngalo le atua. O le si le so o Yesu pātolo mai o. Sa uma lo le Pentekoso le ti a tolu. Alu lo lea i le no whanga sa tu ina atu e le atua i lona loto. O se so o e fia tele il mene o le whai malanga. Sa mua malanga o ia le ai po le nuu po le malo e tau Armenia. A lui foi Ethiopia because he loves travel for the sake of the gospel. Alo leo o ia Ethiopia, la e kupito, ai whai umai i Asia le titi. Tono Turkey le ai teimi le rei. O nisi e whapea na malanga fo intia ai leo whamaunia. Sa whai o le taamilusanga taamilo pātolo mai o. I le toi fo i atu i Armenia maoti ai i nā. Whapea le whamtalanga o la unga o ia isi ai o Armenia. Ai pu e fita. Ia, o fita Roma foi. Teimi o le sa wā Roma i lau kirisiano. Na mua o la tu sasa whaati ngā ina ia te ia. Ai whai ule whaasa taurina foi o le so. Tō whiani so o Yesu tātu whalongo e whai ulawa le whaasa tauro. Leanga o le, this is the worst punishment of the Roman back in the days. Crucifixion, whaasa tauro. Le lava lai te vai ai o tō tele ao nai so o Yesu. Na o i le mea na o i le lato li I whaola. O le whaa sa tauroina o nai apostolo. E whapea au launga o i Armenia ai pue ai. Ia na umana whaatinga ina wha sa tauro o i le la au. E na mafua no o le whaasalanga i le apostolo nei o patolo mai o. Ona o le le iu stai fo I le vavao. O le vavao na sau mai le kovana. O le ai ina ia aua ne I toe launga ina Yesu I so se vaenga o le ai. Langa fo lau whaalongo I ai le kovana lea I tono Armenia o se. Toli fo ai ana pulea Roma. Luringa I fo I kovana I ia mo meo. Tangate pe o Herota me mapena la tau te pulea ai. Whaalongo la uli ia. Wa tele tangata ua muli maliliu I tala inga malaunga ma hao onga ale au so o Yesu. Whailoa la tu whaatonunga. And then they will send the instructions, send the decrees, tell them, no more. Do not mention that name anymore. Otherwise, you're gonna get it. Ole a o whaasalanga ia tu tau. Ai le ima whaina mawao I foi pātolo mai o ia. Na whai lava le lau ngaina. I whape tele ai tangata lotu whapaupau, tangata I foi tupua, lotu whaasatani. O tumulanga I tumu tangata eleni, o foi la eleni e tele mo tangata I foi tupua. Ia whape na foi Roma, mea lava tangata idolatry, tangata I foi tupua. Ana whape nao noti, ia sa tāsi o tātou uso apostolo, o pātolo mai o. Ona o lona ustai I le finangalo o lona matai. O le o e whai le finangalo le atua. Ame le tala le lei. Ia, so o mai lo leo le si so o Yesu e ngoi a tāteio. E le so o Yesu e ngoi a tāteio. O le si o nei ngoa o Utah. Ai taula whapea e la uli ia o māteio mamareko. O tāteio o le tātimo, le titumo. Le whapena, e a fo inai nā I le māteio e se fulu a lona whai upo e lua. E o le whā. E whapena fo le mareko e tolu o lona whai upo e suma le ono e o le suma le iwa. Nā e wha lau mai e ingoa la o apostolo. E a ngā fo e tau mai e le ingoa le li ira le o tāteio. O tāteio le titumo. Tātei o le titumo. A e whai ngoa mai la e luka.
E whaingoa mai e luka o lea fo'i o Utah le so'opele, a me o Utah le uso ia kopo. To le le ufatu o tātei o le si ngoa ai whaingoa fo'i a Utah. Ele o Utah le sekara. A o Utah ia po tātei o Utah la. O nai whaingoa mai e luka i le mata o puono. Pe a tango e vai. A lona whai po suma le tolu e o le sfulu ma leono. Alo a mai e fo'i ngoa la o apostolo e luka fo'i. A lo whaingoa mai eila le apostolo lea. Le so o leo Yesu. O Utah le uso ia kopo. O Utah le uso ia kopo. Ai whapela le whamtalanga, sa malanga o ia i Mesopotamia. Mesopotamia. Malua tuai i Persia. Persia lea ua Iran po Iran in te mil nei. E alu e tā la i eile fina ngalo o lona matai. A le mea no o ia tātei o. Na sasai i la au ma fetongi i maa a o la unga i se a ai tonu o Persia po o Iran il te mil nei. Maoti ai o ia. A o ia whaia fo i le fina ngalo o lona matai. Na oti tātei o le tausanga i ti a fitu lua. E lau fasol solo tua i lunga le centuri. Na mata mai le fali ma fafal apostolo momua. A lau fasol solo atuanga le fitu lua. Fitu lua, ti a fitu lua le ai na oti ei tātei o. Ia po Utah. Po tātei o le ti tumo. Le si lea soo. E whaale lawi loa tele ia ingoa na itama ia. Ia a o tangata ia o lo sau o la to ingoa o la to ia o so o tāua ia po apostolo tāua o le filifili Yesu mo lona fina ngalo. Ia ona so o me lo le o lesi fo so o e whaale tāua tele a mi ne tāua o ma ai ala no fatu e whaale tāua ele telingi information ele telingi tala e tāua ina i nei so a o tangata tāua foi aisa na vala awina e wha atoa ai le numela se fulu ma le lua le atoanga o le meka o le governmental authority le atua le numera suru lua psaro tatu teo o iai i le mafuanga na laila vona filfilia matatia e wha atoa le fulu lua langa e tāua a o le tangata la lea o Simona le se lote the silot na e tāua e luka ia na tusi e lua. Le luka e se fulu ma le ono. Luka e ono alona fai upo e se fulu ma le tolu e o le fulu ma le ono. Na e sau ele ingoa lea i upu a luka le tusi tala. I le lisi fo i o so o Yesu o le au apostolo. Fa ingoa mai o Simona le se lote. Na oti o ia le ti a fitu faa. Asol solonga o te usanga ia. Fitu fa, o matu le fitu lua, o matu tātei o le fitu lua, a le fitu fa lea, o oti eile si so o lea o Yesu. A eile si ingoa, le fa ingoa mai e fo i e isi au tustala evangelia. Le si ingoa le fa ingoa mai ele tangata lea. Fa ingoa mai laulia o matei o mamareko. Ia le Simona lea, o Simona le kanana, na ile matei o se fulu, fa upo e lua, ma le fa ia le ngata foi le o le mareko e tolu a lona fai upo se fulu ma le ono e o le se fulu ma le iwa na e ta ua mai le si ngoa o Simona le kanana salo lai foi le la tato mawa foi e o Simona foi le fai ngoa e Simona Peteru ia le foi Simona e ono confuse e ono foi le ne nefuai pe a fa pe tatu te fa longo e fa lau fa tasi mai ngola uli tatu te malam lama le ese e to lua tanga te ngo ia Simona to lua tanga te ngo ia Utah ia le na e te taula na manino le ese a Simona Peteru ese Simona le selote bali o ia le ti a fitu fa ai
O le mea na o i le tangata le nei o Simona le Selote. O ia o se tasi o apostolo Yesu. Na ili lua ina o ia i tutono o Persia. Ia matau lia fo Persia lewa o le Iran i le modern day temil nei. A Persia o sisi lea maa lo. Matau tia le leanga sa iai i le whaasolonga o maa lo. Maa lo fo ia na pulea mai a Israel. Le tau whape o mei taima Persia. Le na la tau whaato i la loina ia Papelonia. Malo matau tia. Ia le tatu te loa ia e le sitama i Iran meza i Iran ia so ia. A tau Iran o le matua matau tia fo i taimi ia. Ia le fo mai taimi ngai o le ai. Ka foi whali lilo ala ko mea le la kurka ko kamo Trump. Whapalasi ia pomo makalepe mai mea la ilalo le a. E matau tia le malo nei o Iran. Ia po Persia. Matau tia le history. Tia o no tulanga fo i o ma losi o na puleanga ma le tulanga na iai ana fo le teimi na tulai mai ia Persia. Ai tele fo ini mele le na whaonga ina i le tua ia le nei malo o Persia. Tele ni mele le sa whaonga i le tua Persia. Aisa o i le ana tato mavo fauli tala ia Nehemia. Nehemia le na lu faupa yo i tonu me ka o Susana po Susa le na lue tu tonu o Persia i le tato tamo Nehemia le na faiatu le tupu se wa e lo mai wo matafa no ia so wa lu faipa o Jerusalem na te man na mo le tala tu tonu le ai le luinga i me le lei na fa ma ite ina le tua le anga le lei o tupu ia ma le tangata na luatu fa umatia Papelonia ia tangata ngā kuresa ia mai le tupu ngā kuresa fa ato ila loina Papelonia ia ma fa sa loto lo le nu o le tua e fo il ta fanga ina wa uma le fitu sul tau sanga na saunia le tua le tangata ngā ia kuresa o ia o le Mesia o le ia lave ia le nu o le tua e fa foi o lava na sasa o tonu la nu le po le ai le ia le o mai nei taimine ia le o le malo Musalemi ingo ia Iran ia le na le nei tau fo ma le nei taimi wo ia le soifuanga le taimi le ai na ili a tau le ili ia o ili kwa ili lua vai lua ina ili tino o Simona le Selote ina ua le mafaifo ona ia na vavao ina lona fia e tā lai ia le tala le lei po le au maulunga the great commission that Jesus has been entrusted him to go and fulfill the commission that he was called for. Ia, o le fitu whala na o te Simona na Selote, ai o mai rola le ti a fitu ono. E mataulia foi la o matatia, wa le la tatu tala noia matatia, wa matatia le na faile vili. Le na to lua mal tangata ngo ia Yose po Yosefa. E fai ele vili, o le finangalo le o le atu o le a faali mai. Su eise si e faa atoina, masui le tūlango i uta le faalata e toe faa atoa le numela, se fulu ma le lua. Tatu te ola iei, stemi e whamatala atu le vaenga lea le tāua. Ai, o matatia, na wala awina o ia ma avea ma apostolo i le tausanga, ti a lava lea tolu ina ua uma, taimi ia o le whaatali le anganga pa ia ai filifili matatia. Tonu sfulu aso le o le whaatali le anganga pa ia ai filifili matatia. Filifili mai e le atua, ai whaonga le vili. They used a lot for the selection of who is going to replace Judah, the betrayer. And God points his finger through the lot to this guy, Messiah, Matatia. Ma vea ilo ia ma se tasi o so e whaato ina lumela lea. Na, ai o la le ti a fitu ono. Na tā lai Matatia tu tonu o le ai kupito. E le ngata fo leo Ethiopia, i Afrika. Ai na toe fo i mai i Jerusalema,
Mamangonga lue ai, e moli mau, Yesu i tonu i ona lava tangata. Al me fu ino iai, na whaasaina e fita herota. Fita herota o tupu Roma o le tupu e tutonu o le region le po le aio Jerusalem, ma Iuteia. Pasa anto e moli mau ia Yesu i tonu o Jerusalem. Ai na i ua i lava ina ia ua pu e ina fetongi ma ina ua le mawhaiona vavao. Ai whaai ua i le ave ma wha tau i le la au. Ia lo ingo le wha sa tau rofo. Wha tau le la au. Ai mulmuliane, ua la tau tipi ina lo na ulu. Ma vai se ina lo na ulu. Ma oti e lava. Matatia. Alo whai. Ona so oi lola ia lea. Ma le apostolo. Mulia. E a to i ele se fulu ma le luo apostolo. O ia foi lea na muli lava oti. Pau foi leo le apostolo. Na pua ngā na o iai aile i oti mali tile. Ele i oti o ia i se oti e pei o na fioti o na uso. O na ua toe ina lava le toe ina ua iwa se fulu ma le lima tausanga o Ioane le so pele. JUN. The beloved. Tausanga iwa valu, iwa valu. Toi titia a uma le senturi mua. Toi titia a uma. Toi lua tausanga uma le senturi mua. Ai tangata, oi ai maliu loa ia Ioane. Ina ua toia ina lava Ioane maoti file mua i Efeso. Ai ia ni wha maunga whapea. E ui lava ele i oti mali tile ia Ioane le sopele. Po le apostolo. O ia fo ilea e lima na tusi olo ia i tono le tusi pa ia. O lana evangelia. O le tusi a whaalinga. Ia ele ngata ilea o ana tusi muli na tusi ua toe ina. O le mua le Ioane. Lua le Ioane, ma le tolu le Ioane, ona tusi fa apostolo. Ioane lea. Ai ei fa mamonga fa pe, e ui ele i o ia se oti mali tile ia Ioane. Ai ei teimi na sai mai ei mai Efeso ma ave i Roma. Na watu le i Roma ona ole fina ngalo au le tua, ona ole fina ngalo au le polo inga lava male ustai o Ioane. Awa o ia sa vea matoe ina ia po tangata na wa ia le kali si tonu o Efeso. Ai pite iani, na pu e mai Roma. Ai e lale wha mamunga whapea. Ona ua le mawhai a ona whai e Ioane ia Yesu, ma whai se tala e winga ia Yesu e pe ona tau mawhai le au Roma e. Tu uloa vai o Ioane i tu tonu o le meo le vaivevela, meo le oil, meo le suau. E whaatali e whaatuo i tutonu i nai le sua u vevela lea. E whaatali ai le teimi e ave ai fo i whaasa tauro. Ai whaafo se i aona i ele mena tupu ua le whaataunu ina, le whaasa tauro ino i Ioane. And God intervened. God intervened and miraculous saved. Te ia o sui ai le whai unga le emperor po i lava e unga le authority ia teimi. Ua le whaasatarina ia Ioane. A ua whai le whai unga o le a ave o ia i le motu o pātamo. E ave whaapango tae whaafale pui ai. Ila lea nālu ia Ioane ma nofo ai ni nai tausanga. Pe tausanga e male awhai, whaisina umi o le taiminga e Ioane i. Mai e tusia e loa le whaalinga na mai e Yesu ia teia. E tusi, le tusia whaalinga. Ma avatu i whaifi au po a ngelu o e kale sia, e fitu o lo i tonu o a sia la titi. Leo lo ia i le whaalinga o lo mtau pue lua, ma le mtau putolu e kale sia nei. Ia ma le whaalinga atoa,
mea wha kalifa po le polkalame le tua mo aso muli. Wha ta tia e Ioane e lana tusi o upu uma na ave e Yesu a wa le whaalinga Yesu. Pau ale mea Ioane, tusi lalo le whaalinga wa o Yesu lava o ia lava leo le whaalinga. O loo whaailoa mai ai. Le ata atoa le polkalame le atua. The holistic of the unfolding program of God the Father is all about Jesus Christ. He is the revelation, but needs to be unveiled. E mana o mia leo ese o leo fiufilia. Ai si mala malama tangata I mea umolo tusil ne e whalinga. La tu te iloa ai. Mea sa tutupu. O mea lo tutupu. Ma mea o walo anga le tua. Mo le lumanai. E mese lava regarding of Israel. Kataua Israel. Nala. Taimi tā wale empire roe ngoi a Tomitiu. Tomitiu le empire roe Roma. Taimi nana. Masaro tangata le na whai unga e. Ave whapang tā instead of crucifying him, but take him as a prisoner to Patmos and leave him there for I think 16 months. Stemi whapena na nofo ai le apostolo le motu tu fua le sami, tai sami. Ia ma whapango tai. Ai pe tai na toi mangalo mai, ma toi foi mai, o toi ina le toi ina, toi sau I Efeso, mangalo mai o I Efeso, o ina na oti ai ina o toi ina o iwas fulma le whao na tau sanga. Lona matua. Ia, le na, au apostolo la na e tos fulu, ma le to lua. Ai le ngata foi la le, tātou te fia tal no ina, nisi tangata wai le na alpau yo so le na alpau yo tangata na i la whewheo pito. Lunga I foi manisi key players lava, tangata ngoia pānapa, tātou te foi a ngai, le la tau tal no I tangata e le o iei tu tonu o le apostolo to sumal to lua, o tangata tau tia ngai ai, wa ele whamtalanga wapea, o le tangata lau pānapa, o le sion, o le sile, teni tonu ia, o le au suesue, ai e whapea o le tangata lei, o ia le sa to o lua e whai ele filinga mamata tia, po ai e sui I lau apostolo whaatumuina lau, le numero sulu ma lua, e pite iane, ia o le whamtalanga le nā, le tele o nisi o skolo le tuspa ia, ai o te li whamaunia le nā tala, e whapea, sa tā lai pānapa intia, min Italia, ma eleni ai whaai ui Salamusa o le ai o Kuperu, ma oti ai, a o launga o iei tu tonu o le sunako I lea ai o Salamisa, ai sa pueina e fita Roma ma ave I fafo ma fitongi I maa ma oti ai, sa lapta ia mua pānapa. Te le foi pānapa le na o ma Paulo le malanga mua Paulo. Ai te ua o ma lona kaseni po siontei lea la tātou taua tu foi ai o Mareko. O le Elisipito ina ua le mana o Paulo e toi ave le lile o Mareko langana give up na toi foi mai le malanga mua. Ia ai o ai Paulo ia masila ia ai o pānapa ia malon teile o Mareko le elan tusi evangelia. E ma lia foi mea le whapena. E ele fese ese inga le lei aisa wa alu le tala le Elisipito ai vave foi na alu le tala le anga Elisipito ona wa ai ona isa ia ona wo yesi tau just a little tiny little friction, but causes so many good things out of it. Paul went the other side and took the gospel with Silas and Barnabas and his cousin, this guy John Mark, the author of the gospel of Mark. Vola o Elisipito pu eleva o Elisipito le na al tangata neo panapa oka fo le mani o lana fo I au nanga malana ngā luenga na whai. Na lapita ia e awane I toe lau ngai na Yesu I so se mea o iei tono Kuperu. Ai sa whaia pēr pānapa le mea na avatu e lona alii e te tau na whai. Ia, o na tala ia tupele le a fo le swafa o Yesu Keriso na o lava I na oti. Ia, na le na pueina fitongi maa
maoti e lava ili tausanga ti a ono tasi. Tau le tangata ngoi a Iakopo, le uso Yesu. Na oti o ia le tausanga ono lua. Tau lia wala utatu te fo ia nga i le centuri. Tua le titi atu. A o nai tangata ia le o lawe vea i tu tonu o le au apostolo. A o Iakopo, o le uso Yesu. O le ti ai ono lua. Sa vea o ia ma, tangata lea sa vea ma tai tai. I longa o le ulua e ka le sia Yerusalema. Ia o Iakopo lea. O ia o le tama Maria ma Iosefa. Ei mo na uso e ngo ia Iose po Iosefa fo ile sio na ingoa. Ma tangata ngo ia Simona. Tangata ngo ia Yuta. To fala uri ngai tau mai tu spaia. Nai tau mai Mateo sumatolu. Anga fo e tau mai le Mateo lima a lima ono. Nga fo e tau mai e. E tu fa fine o Yesu. Taloa e ta fa longo e leme. E fa pe, oi, fio lai. Yes, e half brothers, e half sisters o nuinga. O whanau mo ia lea ma lia ma Iosefa. A ma tau lia foi. O Maria. O le toa le nganga pa ia. O le ata li i o le atua. Na. E wha pena. E wha maile ma te o sumal tolu. Whai pue lima ma lima ono. O upo tangata na whai a Yesu i ngā wasau whaila na ngā luenga. E ofo tangata Nazaret. E wha mai upo tangata ngai e lima. Mai ele o le ata li e le o le tufunga. Isn't he the son of the carpenter? Ele o Maria e alona ingoa. O lona tina. O na uso foi o Iakopo le lau tau mai uso Yesu. Tau leo le whaifa mtalanga i o le whatau ia Yesu. Mai ele o ia, ele o la tali o Yosef. Ele o lona tina e a Maria. Ele o na uso ea, na ewe mai o Iakopo, mai Yose, ma Simona, mai Yuta. Ewe mai limono. Ele o ia te i tātou e a fo'i o na tua whaafine uma. Loinga, ia te le lopo la so manatu ngi kofa pe mai se ngā mea, ia pule oi, a lefa mal tus pa ia. Jesus had sisters and brothers. E iai, ia uso Yesu. Oso o malau Yesu ne ima ia montu whaafine, te le lope tofia. Sa la tau le lango ina ngā luenga Yesu ili amatanga. O naisa. Sa le imala malama. Le imala malama ila tau le mea whaia Yesu. Nai le Ioane fitu lo nu whai upe lua, ma le whai upe leo, le whai upe lima. Le imala malama ila tau. E ui lea, ina ua mahe ale toi tu mai o Yesu. Na toi wheliua ina uma loto o le ainga. E maisela ia kopo le tātou te talano ai. Waia talia ina o onga Yesu mamuli muli i le tala le lei. Whai tau le koronito mo mor koronito mtau po sfuru lima whai upo e fitu. Na e mai eise si wha maoninga. Sa nofo ia kopo i Jerusalema. Ma uia lea sa tape na ina lea feafe sa wha poto aile au soo ile. Au soo le salaurus fulu. Ele taimi na la te ufa tali ai le fio ifo le nganga pa ia. Tau leo le ua pisi lo ia kopo u tel tonu ia Yesu i sio na uso. Le usau to e mafuta il fas fulu aso. Le ua la to e mafuta malo na uso. Le la ua ilunga o le maunga. Le ufa mai Yesu il maunga olive. Awani au tu o Jerusalema o. Ya le sau le fa maunga hapea. O ia kopo le uso Yesu. Le lope na mua mo e lope na vave a Iakopo e alu e ta pena le a feafe o pito lunga Jerusalema e o maile au uso e o maile au le au soo se laulus fulu la tau te api ai nā ta talo ai fa tali ai le fio mai o le nganga pa ia le matautia le nā o le liwina o le o lango Iakopo le uso Yesu na fape feo na oti Iakopo le uso Yesu sa oti ino ua tū le ina mai o ia mai se mea e whaisima ua lunga o le malu. Tū le mai e fita a he rota maoti ai. E whapel tala, na pa uia Iakopo, a hele i oti ai. O lala vai ola. A na toe o ifo fita Roma,
malatu to e sasa ina o ia i la au. Mai u ina oti ai o ia. Talo fai. Talo fai. O lesi tangata ma te utia fo i lea e tau mai i. O yuta, a o lesi fo i uso Yesu. Ti a ono lima na oti ai, lesi uso leo Yesu. E fa pele tala. Sa ta tui e le fita i le tau, ma oti ai o ia i Peresia, Iran. Ina ua leu stai fo i o ia le whaatonunga ina ia awane i toe moli mawina ma toe launga ina le swafo Yesu. They trying to stop him, but he couldn't. He just can't stop preaching and revealing that name. Why? Because that name saved his life, bring new life to him. So how come that he will stop declaring and proclaiming the name of Jesus? If somebody say, stop it. No, he can't. Le mwhai. Tatu o mai lo le ia Paulo. Le tatu te wha solo wha ai tau sanga. O la uli i fafo mai o suru lua o la wa apostolo. O ti Paulo le tau sanga e ono ti a ono i tu tonu lava le centuri mo mua. E matau lia foi petelu. Na o ti le ono wha. A o tu tonu o le vai teimi lava lea o le ula lea po le sifi lea o ai o Nero. Nero le ana whaatama ia ina le au na ia le tua. Whasa tauro ele Nero pe teru whaau lunga vai, upside down. Ia o Paulo, na ia vavahe se ina pena, vaan tuloulama, tipi le ulu o le apostolo, ma fiti whaatolu, i tutonu o Roma. Telefoni Nero le tangata le ntula i mai le 5 wha, lana nofo inga ai uma i le ono valu. Inga lae, oti Paulo i le ono, on fitu ono valu, ia ai pule loa Nero i lona lava ola. He commits suicide. Too much pressure and too much accusation. So he can't handle it. Why? Because he knew that his life was in danger. Su e tangata ina ia. Su e si emperor ma isi tangata o le malo maurununga. A o sola il me tau o Alexandria e kupito lafi ai ma. Campo ai ana talonga mo me o solo fanua ma me whapena. Ia fo i mai ama pule ia o ia ilona ola. Tangata lo Nero. Na. A o tato o tamo Paulo. O tangata matau tia. One of the greatest apostles that ever lived and served his master Jesus. Tangata sa telepopo ngana o ilona langa. Talo na val awina Yesu a alu o ia ilala i tamseko. Fale pui o ia le tele o teimi sasa, tau e mua, pangatia i le vasa, nae ta ua e Paulo lava i le lua al kolonito mta po sultasi fai po lusu man 5 famai, sa o afatia i le vasa, i le tele o teimi sa o tau aia o i maa, na sasa i na au, na o popua tia, ona, o le tala le lei a keriso Yesu. Ai mulmuliane. Ua vavai se ina le ulu o Paulo el Empire o Nero e le teu sanga le na ono i te tonu o Roma. Tangata ngoi a Mareko le am to au mono o tauana nei e cousins e first cousins ma le lile o Panapa le uo fa pilpele Paulo e ana tala inga. A Mareko o le ti a ono valu na o ti e Mareko. O ia leo le tustala o le evangelia Mareko. E leo se so o Yesu, e leo se, amine, leo se apostolo Yesu, a o le so o Yesu. Te voi ese le apostolo, ese le so o. So o, ia wisi tangata ma na mulmuli a Yesu. Apostolo, special ministry, papitole lato, ngā luenga, na vala wina ai lato. Mareko, le sione ngo John Mark, sa toso ina e solo fanua, ai mata i e tangata,
maoti ai o ia tu tonu o se ai kupito no ia Alexandria. I leana o whai atu ana neia leana alu i ele tangata leo Nero e whai ana ta alonga e whai anga campling mo meo sol whanua mo tuunga sol whanua. Toso i tangata e te mea ngā e whai kau ku ngā sifongua e koso i kangaka vai ele leanga te leo mena tupu i whai e vai teini. Mea la langa antu ia na o stato tamo mareko i tu stala o le evangelia mareko. Tu i tu o sol whanua ai toso ai whai tu unga. Ia whapena fo i sol whanua. Mantau tia le leanga i e toi ngā mea. Nā nauti ai mareko. O Luka lesi tu stala. Tu stala o tangata eleni, afa eleni. O ia o se tangata na ia tu sia le tusi a Luka le evangelia a Luka. Na maliu o ia le ti a walufa. Pu e ina o ia i tipei. Mea ka o tipei o se tasi o ayo eleni ma ave ai e fita. Ma sisi a te ia le la au. Ina ua maua o loo la unga i tangata eleni. Tau tia. Walufa. Tia walufa na o tiei ia Luka. Tato mai lo le tato tamo yuta se kara. Ele whamisia le tato tamo yuta. E ui a ele manuian men fai. Lana men fai le tato li faola. A o yuta le se kara. O ia leo le soo na vala awina. A o le apostolo Yesu. A na ia faala teina Yesu. Pule lava ia ilona ola le tausanga ti a tolu. Ma sisi o ia i le la au. Sa ia faala teina Yesu i tupe. Tolu se fulu na tutongi ai o ia lau whaitau langa i uteia. Ia le meo na o ia. Ia. Sa fai le fia whai tupe o yuta. Ai toi wa ai atu i siona matai. Ilona li o Yesu ke risu. Wa matau na pupuanga. Ma se wa inga matau tia. Toi o ile salamo i a tia. Ai ua lea o ngā. Nai le mateo lusu ma le fitu le talal na. Whai pue tolu o le lima. En toi tau tino yuta. Ai ua leise winga. E whai atu fo ila i o stau langa ianga ma elan toros fulpeni. Ai tali ma ela uli ia. Ia o ie kea ia o e malau. Who cares? Ngai ka umai langi mkoe wha fo i mai mato tupe. E leise se koe mea whai kalia oe. E te lia oe awa ele o se mato pisinisi le na ile vao oe malau wali. Lo wali ila la usa uni alu e la e amolong sa tau. Tosolong sa tau. Pule oe. Wha upunga la ia na wha longolo i e yuta. Ua makua ingungumi a koa le loro langi il mafo yuta. O le fifai tupe. O toe recover mailona mafo fau. Toe alofa ia Yesu. But it was too late. He was remorsed, but it was too late. He wants to return the 30 pennies to the priest, but it was too late. He was being scoffed by the priest. Ka wemu mai ai ma amu mai ai ela uli ia. Di koe ave mako kupe alu fikaria oe po feme ave ia kupe alu lale ua. Ai lau kamala le laua. Ta lo fai. Fia paila le tau o le filfilia o matatia le fata unuina le valea. O le vala wino matatia o le valo anga. It's a prophecies o le fina ngalo le tu e te taua na to se fululua. E faa ua wina ia le whenga inga foua le atua mo le lumanai. O le valo anga o lo ia i le salamo le iwa whai upue valo. Mai ia faa i tia o nauso lo nuinga o le atua o nauso. Faa i tia o nauso winga wa vese se siuso. Ai ia avea lo na whaiva mo se tasi tangata. E maisi mau na fo ia ile tu se fata otonisi o mau tasi le mau na i loai. O le valo anga e fata taua ngai i le mea o le a whai e yuta. Ave ese ina o ia mai la uso po la apostolo. Ai o le a sui ina o ia. O le numeros fulu lua o se numera e tau o tele il tu spaia. O le numero e ave ele mea tau o le pulenga wha le malo governmental figures, the completion po le atoanga o se whai numera. Ave ia Israel i tu ainga sfulma le lua o Israel o le malo le tua.
Ai sefulu ma le lua. Ai, o le whiwhili o matatia. Ona e te tau lava ona wha atoa le sefulu lua o le au apostolo. O le suinga lea po le wha fawina lea le tua o lana whengainga. Mai a Israelu. A ngai ile e kalesia. E a mata i le au apostolo le whengainga fau. Leo le a mata ina ma wha vai ile e kalesia a le tua i le lolangi. So it can't be 11. Otherwise, the prophecies will not be completely fulfilled. Tawanga Yesu se fa akoa le numela le aisa ka musfululua. Sfululua le numero e fa tino ma fa vaina ma matai. Le fina ngalo fou le fenga inga fou ma le pol kala me fou le tua. O le a mata i lana e kalesia. Ai a mata i tama e sfulu mal tolua. Le o le a o e fai le fina ngalo o lola tau matai. Ia, e si fa mtalanga umi e fia fa umi atu alo va to sfulua tatu minuti. Tala atu tatu laina. Pe si o fia wala mai, ia ai la fa wau pel tel no atu vaenga lea. Ai tala atu tatu laina. Pe si fia wala mai, pe vo si fia sili. E se me fia sili. Fa talofa atu tatu wala mo talofa. Talofa poni. Talofa lava, Antonina. Ia. Talofa ya Georgina, malo soifua. Ia malo soifua. Aftai mo le upu ni tula le afiafi. Pa mala mai no le au apostolo ia me se foi so le ali. Na misia al por caramella ia so. Piu folo le vala au mai va sul te nei. No wal fo ma i o tuai mai. Ia. Ia ai ia tua mana ia al por caramella nei po. Ia wa ia poti alu ai se o te tuli mai a pe tai lava ia so o tuai no mai. After le lava mo por kalame mana ia foi wa moni ia fa longo so e wa fo au apostolon ale au so o Yesu ia ale fa to amala ma tu foi ele fa amala mai no le au apostolo ia ma la to foi no ti malekile ele e nga duenga foi sa fianga ia o ti mea o fa tai foi mala fa mala mai no o so o Ioane wai moni ya pe se o le na fa ua ya le to amala mala matonu atu le me na ina ave Ioane le motu e fa ua fa tai te le lava poni mo so ai te Antonina wai se ya ta to Ioane to wai to le ya Ioane o Ioane el popatiso o Ioane el so pele ia male lile o Ioane Marek John Mark fa te le lava ya te Antonina amalia le tu ya toe tai foi mo po kalame mana ia man via le afia lo fatu ia so foi ia lo fatu fa so foi fa talo fo le statu volau talo Malo se foi mo lo stunga fa fianga oi se talo fo loto a long time yes yeah, because sorry ele la ko el ngolena ai fa longo mai ya longo fa stai le to me uma ele sina fo yuso ya Antonina ya yes pai pela so mo mako sui e fale o so ma so la ngona fa staima fa mi et foi la sunga ya me se foi fa tu ando no fa funga mai le tio se fa mi no lo sto le po per me le wala you know what so lo mo telefone e alan fa mi na lo sto basta estel ma so fio le maliu ni tanga e la so bo ma mo tino la so bo le la fa yes il mio lotto figlio o me lo che siano lotto for in for famnasi e mato o tanga lotto e mato man tuale o la fa yes after ile to sunga be o man tu fo le ata vo le open area so lai Samoa le to nga maliu le na sa no ne e to so fanua na e sel masta ngo e to so fanua e fai tu ai lai fai ku amen e fa stai le tua e fa pena na sa mai ai maso o leita o fo le se o mata to mi ai fa per tu nga maliu o mai ata ita e te sta fo le ta fa na ia la to loto stele wa o ko fe la ngo mai maso tu loto pa ia moto malfa sala le fina lo le tua au mato se sta ia mato fa na fa lo stele ia la to
Ana tua le ola whaavau. Awana i ngalo le atua mea uma. Mea ngawa vivi ia Loloto pasta nepo. Ese le masango fia ne mtaupu. Aftai pe ia se o tau ia maisi fo ilo sunga. Ia sunga fua sa isasi. La fo malu lo nepo. Fa pena na vasu lo tele le tua e uso fina ngalo. Malangona. Fa pena na sa opela na fola. Na faftai. Ile se mana se vatua na le nganga faftai. Ia le tai lava loto tai lava ia to fine le lango mai family le tua le foi lo la mano falo ia to fela ile vai aso vai pea se fa ta lo volta to la ta lo fa la sunga alofa onki alofa le au ya ma lo vale se fo mo ia to le ma ia sa no mai afkai la sunga se fa kai wo pe o nyu fi kupu ida ka fa rongo ngi e fia wanga anga pe se ruka ma kai o yoange mai asaka manga se o ka ngi nga mari fi de mu pe nga be o inga le la ia pe ka yang o le wa e fa malama wa e fora le palam fa malama ka lo so i fua au onga i de kua wa ia kong kawio la ko kinga wa mali di uma ki si camping ka la moni la moni ma winga ala ko ma fisiria le la sunga pong ia ale mongi ko ru yo ngere ro ka o fe ko ngale yo ngele so pelo le so o yesu de le na utala no to ni o yoane le so peli le ana pauale le so o yesu na maliu ile maliu fo lele e pe ona masen yai maliu na wa matua o to ina ele yo yese mali tile na i pu nga no yai ele i le na maliu le ibas fulu male fa e on tau sanga le ngau tau atu ai ese yon el baptiso le na tipilo na ulu ia ele tupu ia ese foi la le Yohane Mareko le li le ele se apostolo o le lilea o le teo le lilea o panapa le la tusi le o le Mareko evangelia Mareko o lona ingoa o Yohane Mareko e o le vaenga ka o e ngia po skolo a sa ka o so o tangata o muli mfatu toi ai o sfulua ia o sfulua fa to naus o le apostolo Yesu o apostolo filia ole nganga le fa kai mal vidia ku memoria ku fa malo le sunga tai yo bueno fue esa ma o murmur kai e mongia que más por calan ya apenga o la por calan o kulkulo inga ile son o ngolo fia mal la ma o que de la nga tai aso ma ya ma con e wa nga special ku spai foi calma e ele mal la ma de me ali ele ya kai fonki mol fa mal mai sai la kalo ale au aro fongia de kwa ia sanga u pupuro fong tai tele lava i de fam kala inga nga fionga pa ia muia de kwa era sunga fa fenga ina ai mesel fa kwa mal ngo fa alo pa kariu do kornge fia ya ala la pe ola fa so i ya fela ileva ya so le fa so i foi al tele fa so foi talo volta tu la talo Apori. Oi, au Jake. O mai ngai. Ito putonu, malulu. O mai tona. Ma ia kai. Alor se fo mo. Le ra fo fo mala fi am ka fu faro ngo. Ya. Lo le ia fa malo foi le taspa o fiu grandson. After kuko ka mekia ya ka lo fa le ri ngai po i de au singai fa ngau po kupo ai ara ka inga le fiong pa ia le ri lo ka le fa kai ka po la me ni fi pun o ka se mai au ke ko ngau ka fa ia ku ko ke le ya e ko fa singa ngai ngama ngai so ngai dia ya ya pe el la confuse que lo bo fo ge poli e se ko ka ko ki ko ba la do ke vin pa di woi ya ma e fa mo yo
Pero biara le ka ke go pio ki mari liu mo ia ka ke le o lole tautia tautia pa io tautia le ka se maka ngo fie so le le o mai le ia le ka fa ki a pole e ka pe la o ngi mo e ka nga ia a va fa mu so ngona nga le a pa o ia la ko ko uma fa ko le ia me mo le ko le va fa i pe me ka vi le ko i ko e ko le sungo mo ka pe nga inga ka ko pa mo sta le nge fia after tele la fo lang mai ya tu le uso check lo fo tele tu ya me se wa inga lo fo ya ta tu fo le va yaso ya le fa yeso fo ya fo ya fa marulu fo ile malu tatu no ni solo tam foi mai nei temi ia o te lono mai al tatu temi il fa mo ia ole a tatu to e sta pa fo il tatu por clame ile foi vai aso pe aulia tu le olo mal malosi ole a tatu fai u se talo ma to vi ia o lo ma tu tua afte tele la vai o fiong pe ia afte ia wai ele umala vale so sia ma le matungo fie le tua so se vaenga o la upu e tō mai ai. Le tua se vaenga mātou te a ai ma whenu ai ma o mātou tāle suai. Mātou te langona lava le tua le matungo fie, fau le mātou whalongo. Wai fau o fionga i le aso ma le aso. Whaaftei la upu, whaaftei le tua wau la upu lava. Ia o le mana i ola lava lea ma o mātou. O le mātou ola whale nganga. Whaamunia i o tangata. Ia o ngala upu i tangata umalawa na mātou mafuta le fiafi le mātou maftanga. Talo i iei peau whaamnianga, i iei lau sosani o lātou o langa finau le o langa whaalenganga. Finau la upu, finau i mea lofa whaalenganga. Mai se fōi o le ola whatutua i tonu ngā luenga mai kālesia. O lo mātou ngā lue ai, ia. Te et fo lo matu ole leva ya sol manuia matu to e feiloi fa manuia le nei po i lo tunu fa manuia fo le nei au nanga le radio Samoa le fenga luenga me sol pulenga ya yo manuia i visiona mo fo fuanga fa to luina le nei to sanga matu mantu si o matu malo Samoa le mfainu fa ngaloina alo fo mta penatu mo la to fenga filfilinga le nei to sanga ya wa lava ya se fenga malo e tule mai ia tu si ao lava oe ma fai oe filfilinga fa ma ite lo nganga loto tangata te to tasi na i filfili e le ami tonu filfili le mezi tau ona manui ai ia si o matu o tunu awani fai tu au awani fai e sesi lava tu ai fai le te ina lo nganga awa oe te tofia pule oe te tofia tupu oe te tofia malo oe au mai ele pule ma le teita ingo mea o ma wha manui e si o mātou tunu pele o Samoa. Ia, mātou tuinatu mea o mai a toi e lofa. Tasi mai wha manui e mea o mai se le nei pō. Ia, pai fo se malo longa ma ia, mau se malo longa file mu ai mātou uma mau tangata. Mau fo se aso manui a tai au pe au lia leolo ma le malosi. Vi ia oelo mātou tu e wha wau. Mātou te talo lea. Ala ia Jesu lo mātou li i whaola. Ameni. Ia o le tātou polkrame lan le foi vai aso Samoa le tunu pele. E le wha moe o la tātou to e whilo e foi lua as fau pe a lia atu solo mas malosi. E le lofa mai o le tua. Ia e tātou ma tātou fuanga le teimi o la auto. Auna le poni fono ti wha soifu ia. Mo le nei teimi. God bless you all.